wabikoze kuva kera, warubatse inzu iraceceka uyikuye mu mifuko y'abantu, ugura imodoka iraceceka uyikuye mu mifuko y'abantu, ugenda ubwira abantu ngo zana ituro ngende ugusengera, igihe kiraje kandi kiregereje, Imana igiye kugushira ahagaragara, kandi Imana igiye kugukubita inkoni y'Imana irakujeho. Ariko nje kubwira umuntu yitwa ngo n'umuhanuzi w'ibinyoma, arimwo arabeshera Imana, akibisha ijambo ry'Imana. Imana irambwiye ngo Zana ya naya mubeshera Imana igiye kubakubita, izo nda zanyu zuzuye ibyo kurya by'ibyo mwibye mubikura mu mifuko y'abantu, Imana izatobora izo nda zanyu. Reka ndababwire mwebwe bajura muriko muribisha ijambo ry'Imana, musigaye muhanura imigisha gusa, musigaye murata. Yesu nashimwe cyane. Bene data nshuti z'umusaraba, ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Nukuri mpore cyane mwebwe muriko muribwa n'abahanuzi b'ibinyoma, ariko nahawe ijambo ry'abo bahanuzi b'ibinyoma, nahawe ijambo ry'abo bahanuzi b'ibinyoma. Izo nda zabo zakurutse zuzuyemwo amafaranga y'abantu, bibisha ijambo ry'Imana. Imana ije gutobora izo nda zabo. Erega ntago izaguma icecetse ugira ngo izaceceka, ntago izaguma icecetse. Dore iraje ibagaragaza, ibakubite, yewe ibakubite. Uri karanyumviriza wese yitwa ko ari umuhanuzi yiba, mbese yibisha ijambo ry'Imana, abwira abantu ibintu by'ubupfu gusa, uwo nguwo Imana iramuziye. Mwene data muranyumviriza, niba wewe abahanuzi baragize barakwibye, bakoresheje ijambo, bakoresheje ngo Imana yavuze, mpore cyane. Ariko Imana ntago ishaka ko wongera kubumviriza. Imana ntishaka ko wewe wongera kubumviriza, kubera ko ibyo bakwigisha amaronko, ntago bakwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntibakwigisha ubutumwa bwiza bukubohora umutima wawe. Abakozi b'Imana baturanijwe kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo imitima y'abantu ibohoke, ntize ije mu muriro. Ariko ubu ibiriho ubu ngubu, bashaka ubutunzi, amazu meza, ibiki byose, ibyo bintu byose babivanye muri mwebwe, bibishije ijambo ry'Imana. Ayo mazu meza bakeneye abahanuzi, abahanuzi, ayo mafaranga bakeneye bayavana muri mwebwe. Bene data nshuti z'umusaraba, mbega ntago muzi aho isi igeze? Ntago muzi aho isi igeze koko? Mwibagiye aho isi igeze? Inda z'abantu zarakururutse, ubutumwa bwiza barabutaye, icyo bazanwe ku isi cyangwa se icyo bazaniwe ku isi gukora baragitaye. Ubu bishakira amazu meza n'amamodoka bivuye muri mwebwe, buzuye ubunebwe, ntibashaka gukora ubuzi, bashaka kwimbura ibyo batahinze, bimbura ibivuye mu mifuko yanyu. Bakubwira ijambo ry'Imana rivuga ngo nzakugirira neza, ngo humura mwana wanjye ndi kumwe nawe, naho ubwo Imana yibereye kure yawe.
wuzuye ibyaha, Imana yaragutaye ngo humura mwana wanjye ndi kumwe nawe. Iri kumwe nawe gute? Ko yigire yagutaye kubera ibyaha wasubiyemwo cyangwa se ibyaha uri murakora. Ntabwo bakubwira ko umwanya n'umwanya wova mu mubiri. Ntabwo bakubwira ko ukwiye kwihana, kuko umunyamugisha ari uwamenye Imana. Ijambo rimbya riti ngo nkunda bankunda, ngo nkunda bankunda. Uyu munsi tuhasoma ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice 23 ku murongo wa 16. Imana yabibonye iri mu ijuru yababaye ku buryo yo ubwayo ibabuza kubumvira. Imana yo mu ijuru irimo irabuza mwebwe kumvira abahanuzi, kubera ko abahanuzi babaye benshi. Abukuri ntago wababona, abukuri barihishije, ariko abariho ubu n'ababeshi n'ibinyoma n'abajura. Bishakira inkweto nziza, bishakira amakanzu, bishakira ibiki, bishakira mbese ibintu byiza. Ntago bashaka kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bakubwira ibintu byiza gusa, kandi hano mu isi utazahaguma. Buri muntu afite umukataba yahawe n'Imana, umukataba Imana yasinye y'ubwayo, wewe utabizi. Uwo mukataba Imana ishira ku munsi, itariki, isaha, n'umwaka, n'ukwezi. Uwo mukataba urangiye, n'isaha n'amasegonda birangiye, uva mu mubiri. Reka abantu ariko yazagusekera, Zana ndakunda kuzamukire ku musozi. Zana ariya ndakuzamukire ku musozi, kandi bakwiba amafaranga kwiye. Bakwiba amafaranga kwiye. Kwisengera byarabananiye. Kwisengera mwebwe byarabananiye. Mugenda mu bapfumu aribo bahanuzi ibinyoma, kuko n'abapfumu ni ibinyoma, kuko bakwera shetani. Nabo ubona badutse n'abashetani ntabwo barimwo baragushakaho ibyiza. Ntabwo barimwo mbese baragushaka, mvuge ati ntabwo barimwo baragushakira ibyiza. Barimwo barashaka ko wewe wabagurira inzu, wabubakishiriza ibi, wabagura imodoka, wabagura amakanzu meza, mbese wabahereza umukate n'imiceri bakuzuza inda. Nibyo bagushakaho. Namwe mukaje mukavuga ngo haleluya, kubera ko mwayobye. Mwarayobye. Ntabwo mukimenya ahisi igeze. Ntabwo mukimenya ahisi igeze. Dusenge Imana twibandanirize. Gusa Imana irababaye. Irababajwe n'ukuntu barimo barabayobora bajana ikuzimu. Irababajwe n'ukuntu barimo barakubitamwe imigisha mu mitima yanyu ari umukara. Irababajwe n'ukuntu barimo barabiba. Imana ngo yavuze ngo kora ikintu, ahubwo wapi bakabeshera Imana, bakibisha ijambo ry'Imana. Imana irimwe irababazwa n'ibintu byinshi abahanuzi barimo barakora ubu. Abahanuzi b'ibinyoma babamenye. Imana irababaye, kandi nawe mwene data
nawe ubemerera bakagukora mu mufuko bakoresheje ijambo, ndakubwije ukuri nutakanura na yandi ufite muri banki bagiye kuza yatwara vuba. Nutamenya ko bino bihe tugezemo ko ari bya nyuma, haziyadukiza nunda kubwira ati Imana ivuze ibi, ati zana ituro. Bayibeshya kugira ngo uzane na kakandi ufite muri banki ukabahereze bace buzuza mu nda zabo. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima ndaguhimbaje, ndagushima ko uyu mwanya data ungiriye neza, uranyibutse kugira ngo Uwiteka Mana ushikiriza abantu bawe Mwami Yesu ubutumwa bwiza. Data ndaboheje satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Muyazareti. Mwami Yesu ndakwinginze ijuru rimanuke maze rikikuza hano hantu. Data ndakwinginze umwuka wera aze abwira abantu bawe uri Uwiteka niryo zina ryawe. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze Uwiteka ugire neza abantu bawe. Haleluya. Mwami ubane nabo, urakoze Yesu. Savye nize kuvyumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome. Nuku niko Uhoraho Nyeningabo agize ati, ntimwumvirize amagambo abo bakamenyi bababarira, babigisha ibitagira ikimazi, barotora ibyo beretswe bivuye mu mitima yabo ubwabo, bitavuye mu kanwa kanje Uhoraho. Ku murongo wa 17. Ntibahengeshanya kubarira abakengera ijambo ryanje, batuhoraho yavuze ngo muzoba amahoro. Kandi umuntu wese agendera mu budadarare bw'umutima wiwe, baramubwira bati nta cago kizobazako. Bene data, barabahanura babwira ngo nta cyago kizabazako, kandi mugendera mu budadare bwanyu bw'imitima yanyu, imitima yanyu yuzuye ibyaha, musambana, mwiba, mufite uburyarya, mufite ibiki byose. Hagaca hiyadukiza umuhanuzi w'ibinyoma akakubwira ngo Imana ngizakugira neza, kandi ubwo hakugira iki hakubwira ati ni wihane umunyamugisha n'uwamenye Imana. Buriya we wumva kweri ijuru ifite uhanurirwa ibyiza, ariko kubwirwa ngo wihane ntiyayikubwiye. Erega ndakubwire, iby'Imana ikeneye mu bakozi bayo ni uko babwira abantu bakihana bakava mu byaha, kugira ngo Imana nayo ironka abantu. Murazi ko satani abaje kuzima ari benshi, ariko abaja mu ijuru ni bake, kubera ko abantu ntago bagikeneye ubutumwa bwiza. Bashaka imigisha iyo ngi bari kwera batamikiyo iyo. Ariko nje kubwira umuntu yitwa ngo n'umuhanuzi w'ibinyoma, arimwo arabeshera Imana, akibisha ijambo ry'Imana. Mwene data urimwo uranyumviza, wowe muhanuzi w'ibinyoma, igihe kiraje kandi kiregereje. Imana igiye kugushira hagaragara, kandi Imana igiye kugukubita inkoni. Inkoni y'Imana irakujeho. Wabikoze kuva kera, warubatse inzu iraceceka uyikuye mu mifuko y'abantu. Ugura imodoka iraceceka uyikuye mu mifuko y'abantu. Ugenda ubwira abantu ngo zana ituro ngende ugusengera, ati zana ituro by'ibihumbi 100, ngo ugende kumusengera, ngo Imana irambwiye ngo zana ya naya,
mubeshera Imana. Imana igiye kubakubita. Izo nda zanyu zuzuye ibyo kurya by'ibyo mwibye, mubikura mu mifuko y'abantu. Imana izatobora izo nda zanyu. Reka ndababwire mwebwe bajura, muriko muribisha ijambo ry'Imana, musigaye muhanura imigisha gusa, musigaye murata amafaranga. Amafaranga niyo muriko murigisha abantu b'Imana. Mbese muriko murabibagiza iby'ubwami bw'Imana. Iby'ubwami bw'Imana muriko murabyonka neza, muriko murabibavanamwo. Muriko murabavanamwo ubwami bw'Imana, muriko murabavanamwo kabisa ubwiza bw'Imana, muriko murabimikamwo ibigirwamana byanyu, muriko murabashiramwo ibintu bibi muri bo kugira ngo baze barimbukane namwe. Mwebwe ntabwo muri abakozi b'Imana. Umukozi w'Imana wese yitwa ngo n'uw'Imana, agira avuga ibintu by'amafaranga, imigisha Zana, Ituro, ibiki, uwo nguwo ntabwo ari uw'Imana. Rero nkabanje kukubwira ko Imana yakubonye kuva kera. Imana yakubonye kuva kera. Ibyo wakoze biratosheje. Ukwiye kwihana ukagaruka ku Mana, kubera ko inkoni y'Imana irakujeho. Dusome ku murongo 19. Turebe ibyo Imana iriko irabwira abahanuzi b'ibinyoma. Raba ikirura canje jewe Uhoraho, nibwo burake bwanje. Kirahinze mbere ni kirura c'imvugusi. Kizorindimukira ku mitwe y'abanyabyaha. Ikirura c'Imana kiraje. Ico kirura n'uburakari bw'Imana buje ku bantu bitwa ngo n'abanyabyaha muri rusange. Kandi ico kirura aribwo burakari bw'Imana buzi abo banyabyaha bitwa ngo n'abahanuzi b'ibinyoma. Bakora ibyaha bihishije, bakanywa inzoga bihishije, bwaca bakaja guhanura ibyo bakuye mu mitwe yabo. Bakaza bakabikubwira wewe, maze agaca kubwira ati ngo Zana Ituro. Reka ndakubwire mwene data, uyu muhanuzi w'ibinyoma Imana ije kumugaragaza, kandi Imana ije kumukubita inkoni. Yewe muhanuzi uri muranyumviriza, amafaranga wariye aramaze. Amafaranga wariye aramaze. Ibyo bintu by'ibinyoma uguma wuzuza abantu biramaze. Dore nurekeraho Imana ishaka ko wihana, naho ubundi nutihana Imana izakurandura. Inda zanyu zarakururutse ngo mushaka amafaranga. Muriko muriba abantu, mukagira iki? Mukubaka amazu, mukabiba, mukagura amamodoka, mukabiba, mukagura ibiki n'ibiki, mukabiba. Mbese mugaca mushaka kubaho mu buzima bwiza, kandi muriko murarya amaraso y'abantu. Muriko murarya amaraso y'abantu. Ibyo batunukiye barimo barakora ubwabo. Mukagenda mukabibisha ijambo ry'Imana, mukavuga ngo Imana yavuze kandi itavuze, kugira ngo muronke amaronko. Imana izabatobora izo nda zanyu. Imana izabakubita. Ayo mazu yanyu Imana izayabomagura. Ibintu byose mufite mwibye Imana izabibaka. Ndakubwira uzasigara kuri zero, kandi uzamaramara. Kuriye uri kuramazi Imana yo mu ijuru. Mbese wewe ubwawe ugafata icyubahiro cy'Imana, mbese ukagitwara.
Imana izakurandura. Imana yababaye. Icyo nakubwira cyo wari ukwiye guhindukira, wari ukwiye kwihana ugasaba Imana imbabazi, naho ubundi inkoni y'Imana irakujeho. Umuntu wese azi ko ari umujura akibisha ijambo ry'Imana, mbese umuntu wese azi ko arimwo arahanura atigisha abantu ukuri, ngo ababwize ukuri, ngo ababwire atanyura ku ruhande, ababwire icyaha n'icyitwa icyaha, izina ry'icyaha, ngo abantu bihane. Dore amaraso y'abo bantu azaja ku mitwe yanyu, kandi ndakubwire uzarimbuka kuko uri umujura. Mwebwe murabajura, muriko murishira hejuru, mushaka imyenda myiza ihenze, mushaka inkweto, izo zose mugashaka kubyiba abantu. Murabanebwe, ntimushaka gukora ubuzi, ntimushaka gukora ubuzi. Ibyo mukora gusa nukubesha abantu, mukababwira ibitari byo, mukabonka ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana mukabavanamo. Ukazasanga umuntu afite umwijima muri we, uri kuramubesha, ukamuvanamo agakiza neza neza, ukakavanamo ukagakamya neza. Imana yo mu ijuru iyo iri kirabona agakiza bahawe kabavuyemo kubera mwebwe, ibirimwe irahomba, ibirimwe irahomba. Icyo nakubwira cyo, Imana izagukubita. Nimwihane, naho ubundi Imana irabaziye. Umuntu wese azi ko arimwo ariba akigisha imigisha, mukirengagiza amagambo y'Imana, ko Imana yabatumye ngo mugende mwamamaze ubutumwa bwiza. Reka ndababwire, mugaca mwifatira izindi nzira, mugaca mugenda mugafata izindi nyigisho, za nyigisho mbese nziza, mbese ziryohera amatwi y'abantu, akaba arizo muzana kugira ngo muronke abayoboke benshi, kugira ngo abantu bakunde, kugira ngo mbese muronke icyubahiro kivuye mu bantu. Yamara ibyo byose muriko murakora, muriko murahombya Imana, muriko murahombya Imana. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo apfire abo ngabo muriko murayobya. Icyo muriko murakora mwebwe, muriko murabavana mwagakiza, muriko murabasubiza hahandi bari mu byaha, muriko murababuza kwinjira mu bwami bw'Imana, kubera ko ibyo bakiriye, ibyo bari bafite muri bo mwabibavanyemo, mwabinjije mwimigisha, mwabinjije mw'amamodoka, mwabinjije mwatizana ituro ndanje gusengera, mbese nta nubwo bakinisengera, mbese gusenga byaravuyemwo kubera mwebwe mubabesha, mukabaza amafaranga ngo mugende kwasengera. Ndeka ndababwire, mukanga kubabwiza ukuri. Umuntu w'umusambanyi muramuhanuira ngo Imana iramukunda, mumuhanuira amahoro, kandi ata mahoro ahari, nta mahoro y'umunyabyaha. Mukwiye kwihana mukava mu byaha. Imana